Nakon pripreme vozača, stavljanjem kacige i sigurnosnog prsluka, pristupa se identifikaciji vozača. Identifikacija podrazumeva kontrolu lične karte kandidata i vozačke dozvole kandidata ukoliko je posjeduje. Polaganje se započinje na poligonu. Prva radna tačka je polazak sa mesta, vožnja u ograničenom prostoru, ubrzavanje, prebacivanje u viši stepen prenosa i zaustavljanje na tačno određeno mesto. Motocikl je potrebno postaviti u osu ispred trake kojom se kreće između dve linije. Nakon okretanja slobodnim stilom, radnja se ponavlja, startuje se ispred zaustavne linije, polazi prvim stepenom prenosa, ubrzava, prebacuje u viši stepen prenosa i zaustavlja na tačno određeno mesto ispred zaustavne linije. Pri tome, zabranjeno je gaženje bilo koje od bočnih linija. Može. Druga radnja je voženje osmice. Obavlja se na taj način što motociklista polazi u levi ili desni krug, pravi čitavu osmicu, pri čemu ne sme da spusti nogu na pod, niti da se zaustavi. Osmica se radi jedan krug za isto.